Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, dragi župljani, dragi mladi, hodočasnici i svi koji nas pratite putem radio postaje Mir Međugorje. Večeras na početku 35. festivala mladih ovdje u Međugorju Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Eu entrei sempre quando a gente dá rosa, intenso. Amor, I am a study of church. كل عم بصورك فيك انا ما غصتنيش لا